Indigenous Sports Festival lingaw nga gipaygayon ato sa nagpadayong kasaulugan sa ika-28 nga aldaw ta kitanglad sa Baungon, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Lumba pagbugha sa kahoy, sack race ug paunanay pagpasiga og kalayo gamit ang kawayan. Pipila lang kini sa indigenous sports nga gidula sa mga Kitanglad Volunteer Guard sa ikaduhang adlaw sa aldaw ta Kitanglad nga gipaygayon sa barangay Mabuhay sa Baungon, Bukidnon. Ang mga aktibidad gisalmutan sa kapin 400 ka mga volunteer guard gikan sa munisipyo sa Baungon, Talakag, Lantapan, Sumilaw, Impasugong, Manolo Fortich, Libuna ug Malaybalay City sa Bukidnon. They venerated the park actually as the wellspring of their tradition. So very important yun nga makita nila nga nag-care ta para sa ilaha. Ang kahapi ani sir kay tungod sa kadugayon na unya atong kalsangan sa gibalik na sa pagka-breaking. Lipay kay Nalipay tanan kita sir din aning niya kami karon din sa pangkabarangay munisipyo. Nalipay may tanan. Gawas niini nagpahigayon sabog medical mission sa pakigalayon sa usa ka pribadong kumpanya nga nagtanyag og libreng ibot sa ngipon ug libreng konsulta. Usual complaints sa mga medical mission, makita natin mga the usual common colds, mga cough, and then nasa tayo kadaganan makita na mo mga skin diseases, no? Mga scabies or galis aso. Dako ang pasalamat sa mga KGV tungod sa ilang gidalit nga libreng konsulta medikal. Sanglit pipila kanila ang dili gid kuno makahigayon sa pagbisita sa mga ospital. O wala ni, dili yun po kung may kabalo nga, high blood naman din. Yan, pila pa may 33 pa. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, One Mindanao.